عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له. Mia kapuon ki Abu Hurairah, mia suwatun suallah, api teruian, api teru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amata ana suallah nasuti, nada terima ania narwar sasuti. Gumata ana suallah na ini sugu uyen ko mia maratiya sudah taru ini sugu uyen ko mga sugu. Sapi teru wallah, ahis kanwa mga sugu nakang kanu ko mga halal. Nagung gelebek kanu sama pia gupitur wallah hes kanu amia maratiya nakang kanu ku mga halal ku ini rizki mir kanu oriania na inalewinian sumama amiate salakawan ami ku kura bebukian amasa salam puta bayanak a itatap na inian sumbala alimanian salangi tadi imamang ni hei kadnang ko na aya pangeneng kenian na haram guaya panginginom niyan na haram, guayan ditarnian na haram, gupiag para haram, na andamanaya ikaterima ako pangninian. Pianutu li Muslim. Mia kapuon ki Abu Hurairah, mia suwatun suallah, api teruian, api teru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amata ana swalla nasuti nada terima ania narwar sasuti gumata ana swalla na ini sugu uyen ko mia maratiya sudah taru ini sugu uyen ko mga sugu sapi teru wallah ahis kanwa mga sugu nakang kanu ko mga halal nagung gelebek kanu sama pia gupitur wallah hes kanwa mia maratiya nakang kanu ko mga halal ku ini rizki mir kanu oriania na inalewinian sumama amiate salakawan ami ko kura bebukian amasa salam puta bayanak a itatap na inian sumbala alimanian salangi tadi imamang ni hei kadnang ko na aya pangeneng kenian na haram guaya panginginom nian na haram guayan ditarnian na haram gupiag para haram na andamanaya ikaterima ako pangninian. Pianutu li Muslim.